Zašto je došlo do toga da Alija Izetbegović postane predsjednik? Pa zato što su Srbi odlučili da im je draže da pokolju Bošnjake, da pokolju muslimane, jer su imali idealnu priliku. Imali su sve srpske ljude na čelu muslimana, da muslimane slažu, prevare, izdaju, uspavaju i nenaoružane, neorganizirane, neobaviještene, neustrojene dovedu goloruke pod srpski krvavi nož. Imali su sve ljude u Bošnjaka na glavnim pozicijama. Čast izuzecima, što se kaže, malo ih je, evo recimo u Tuzli, ja bih rekao Selim Bešlagić, da je bio i takav jedan izuzetak. Izuzeti su bili sarajevski jalijaši, šverceri, šaneri, kartaroši, sitni džeparoši, uvoznici, izvoznici, štofova, vindjaki. Oni su bili izuzeci, jer nisu bili u sistemu, bili su protivnici svakog sistema, anarhisti, lopovi anarhisti. Oni su shvatili da im sistem laže, da im Alija laže. Juka Prazna je rekao: Ali, lažeš. Juka Prazna je u Sarajevu 1992. godine dolazio na razgovor Aliji Izetbegoviću samo uz uvjet da njegova jedinica opkoli predsjedništvo i drži pod metkom u cijevi svakoga u predsjedništvu. Ja sam bio u predsjedništvu, ja sam to svojim očima vidio. Svakog u predsjedništvu drži pod automatom sa metkom u cijevi dok Juka Prazna razgovara sa predsjednikom dok ne izlazi. Zašto? Zato što Juka Prazna nije vjerovao da je Alija Izetbegović iskreni predsjednik Republike Bosne i Hercegovine i da radi za Bosnu. Nije vjerovao, nijednog momenta. Zato ga je lagano HVO na svoju stranu uzeo. Ali Juka Prazna kao bandit je svojim banditskim, zvjerskim instinktom osjetio da ima posla sa varalicama. Ja mu na tom čestitam, veći akademik nego svi akademici koji dan danas se uvlače u mit o Aliji, mitu u Aliji u stražnicu. I to važi za sve sarajevske švercere koji su odbranili Sarajevo. Jedan od njih je mučki ubijen, Mušan Topalović Caco, koji također od početka nije vjerovao Aliji. Ali je slušao Aliju i rekao: Alija meni jedini izdaje komande, 1992. To je meni Caco rekao. Zašto je onda Alija izabran? Pa zato što je srpskom projektu pokolja muslimana najviše odgovarao. Jer je broj jedan bio srpski čovjek još od 1946. godine. Jer mu je pripisana islamska deklaracija koja je prevedena na sve svjetske jezike, na 10-20 jezika, i koja je govorila da taj čovjek hoće islamsku fašističku državu, što je tačno za islamsku deklaraciju.